Српскиот пејач Джеј неколку дена е веќе во Скопје. Джеј, здраво, добре дојде во Репортер. Poštovanje, da pozdravim sve vaše gledalce, Reporter, veliki pozdrav od Džeji Ramadanovski i da pozdravim svu redakciju vašu, naravno kameru. I drago mi je što ste došli da me intervjušite. Како се чувствувате во Скопје? Ja jedno čekam da dođem ovdje iz razloga što meni poreklo iz Makedonije, dobro, Ohrid, Resen, Debar, ali nema to veze, svuda imam prijatelje. Ja živim u Beogradu, ali volim da dolazim, naravno, pogotovo u Makedoniju, da familiju tu i Skoplje, imam milion drugova. Sad izlazi novi CD posle 15 godina. Ja se izvinjavam. Eto, nemoj da pušite nikad, evo šta je pušač. Budem gost sigurno u Skoplje tu, posle novog CD-a. Bože zdravlje. Како сте со здравјето? Скоро ве оперира. Добре. Како е после операцијата на срцето? Dobro je, ja nisam ni znao, u stvari, znao sam, ali nisam znao ali ja sam, znaš, sad je stand, da ne pričam ovo. Ako slobodno. Što slobodno čuj, ako neko priča slobodno, ja sam ti jedini koji priča slobodno. Nego meni su radili tu klapnu, znaš. I nisam znao da je toliko zajebana operacija. Ja bio neozbiljan, znaš, ja tad volao i da pušim, zato kažem, ako gledam mlađa generacija. Ги почитувате ли советите на лекарите да не пушите, да не пиете? Kako ne, ja sam jedno vreme baš pretrao. Imao sam neke porodične probleme, sestre, poginule, i tako da ne pričam, sad znaju ljudi. Čitali su, vjerovatno čuli. Ja da sam nešto bio i razočaran i tako dalje, pa cigare, pa život iz domova dok sam bio klinac i tako, znaš, sve to je nosilo za sobom, ali kako kaže pitat će te starost kakva ti bila mladost. Tako da je stiglo i mene, ba. Ali eto, hvala dragom Bogu, imao sam baš teško tu da, odavde me radili, nisu mi hvala Bogu, opet. Tako da sad novi CD kreće, eto, posle 15 godina, ali za samo imaju ja problem, imao i Aleksandar Futa i Marina Tucaković problem sad. Ali vidi, ja sam sa njima ceo život, razumeš, pa je Miloš umro, pa da ne pričamo o tom, to su, pa ne možeš onda da pevaš bez njega, sad ti kažeš, stvorili te ljudi ko Raka Đokić pokojnima, i te pesmu gasila svi nedelja, da ne nabrajam sad legendarne pesme, pa se Marina razbolela, hvala Bogu, evo sad. А како го поминавте периодот на смртта на Синан Сакиć? Вие бевте добри пријатели. Много ме погодило to, zato što ima 20 koliko godina, on živi u Loznici. Svojevremeno, stalno smo putovali tad zajedno, znaš, vikendom uvijek inostranstvo. Ja kažem, Sinane, kako te ne mrzi, svaki vikend ideš Loznica, znaš, svi misli da je to blizu, ali u stvari nije. Treba mu 2 sata od aerodroma i napori, i nateram ga da pređe, da tamo u kuća, bilo da pređe na Dorčol, što je kažem, Dorčol Manhattan. To je stari grad Beograda, tamo da je Kalemino. I kažem, to ti je najbolji kraj tu, živi aerodrom, ti tu letiš, dođeš kući i ideš u Loznicu, naravno, ti imaš i kuću, sve, ti svaki vikend radiš. On je takav pevač, mislim, u to vreme